This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Nongeye kukwifuriza umugoroba mwiza wo ukunda ibiganiro binyura kuri Nepo TV Official. Ndagusuhuje ngarukanye nanjye na Sport Update tuza guhera mu ikipe ya APR FC yarayikinye umukino na AS Muhanga bikaza kurangira ikipe ya APR FC itsinze igitego kimwe ku busa. Uraza kumenyera byinshi byaranze uyu mukino ndetse n'udushya twaranze uyu mukino muri iki kiganiro. Kandi turaza kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport naho haravugamo inkuru nyinshi. Igikomeje kuvugwa ni mutozo wayo Haringingo Francis Christian ukomeje kuvugisha amagambo menshi abantu ndetse na Boni Mugabe hamwe n'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda batumvikana kubijyanye n'uyu mutoza Haringingo Francis Christian. Sibyo ngibyo gusa turanyura no mu ikipe ya Rayon Sport y'abagore yaje kuba itwara igikombe cya shampiyona. Ese yahawe biki uraza kugenda ubimenyera muri iki kiganiro. Saho ngaho gusa turerekeza hanze y'u Rwanda ku mugabane wa Afrika naho tugende turebe inkuru zibavugwa cyane mu baturanyi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kwava twerekeze ibwota amasimbi ahanini muri shampiyona y'Abongereza turebe naho ibikomeje kugenda bihavugwa. Mbahaye ikaze iyi ni Nepo TV Official. Ibuka kureba ko akanze subscribe niba utarakanze subscribe ukande subscribe kugira ngo ibiganiro bya sport dukoze nk'ibi ngibi amakuru y'imikino ndetse n'ibiganiro by'imyidagaduro dushyira kuri iyi channel yanyu ari nayo yacu bijye bibageraho muri mu bambere. Mbahaye ikaze neza rero cyane, mbahaye ikaze. Yes, ndagarutse neza cyane, ndagarutse. Reka dutangire twihuse cyane, reka twe gutinda nkuko narimba basezeranyije. Reka duhere mu ikipe y'ingabo z'igihugu APR FC yamukandagira mu kibuga nkuko abakunzi babo bayita. Ku munsi w'ejo yarayikinye n'ikipe ya AS Muhanga biza kurangira ikipe y'ingabo z'igihugu itsinze ikipe ya AS Muhanga igitego kimwe ku busa, bituma igomeza gusatira igikombe cya shampiyona, bituma kandi igomeza gusatira ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani, kuko ikipe ya APR yaje gutsinda umukino ikagira amanota 42 igasigara urushwa amanota 3 gusa n'ikipe ya Al Hilal yiri imbere. Mwibuka ko ni ikipe ya Al Hilal yasoza ari ya mbere itabwa igikombe kizahabwa ikipe ya kabiri yo mu Rwanda. Iyo ikipe ya APR rero yaje kuba yitwara neza kuri uno mukino bikayongera amahirwe kuba yatwara igikombe cya shampiyona, kuko yaje kugenda isiga amanota agera ku 9 yose mu kiba wayo bihe byose. Rayon Sport niyo mvuga ni ikipe ya APR yaje kuba yitwara neza muri uyu mukino rero itsinze igitego kimwe ku busa cyaje kuba gitsindwa n'umugande Hakim Kiwanuka benshi bakunda kumwita boda. Igitego yatsinze ku munota 23 cyaje intsinzi iyi kipe ya APR FC. Navuga neza ko ikipe ya APR FC iri kugenda ikoza imitwe y'intoki ku gikombe kubera yuko nk'uko umutoza Taleb Abdelrahim yabitangaje muri press conference. Yavuze ko yari umukino w'ingenzi, yavuze ko ari umukino wabahaye motivation, wabahaye imbaraga zo gupushinga kugira ngo barebe ko bakwegukana igikombe cya shampiyona. Anasezeranya akunze ba APR ko nta wundi mukino azongera gutakaza muri iyi sezo, ko imikino yose agiye kwifata nk'aho ari finale kugira ngo arebe ko yakwegukana iki gikombe cya shampiyona. Ni ikipe ya AS Muhanga kandi yaje kubona ikarita y'umutuku biza kwigora cyane, bituma isubira kudefanda, biza kurangira ikipe ya kandagira mu kibuga ibonye amanota 3. Ikindi kintu wamenya muri iyi kipe ya APR kandi ni ikipe igomeje kugenda iganiriza abakinyi bashya, ifatanyije n'aba agent ndetse n'abantu bashinzwe kwishakira abakinyi. Iri kugenda iganiriza abakinyi bagiye batandukanye ku mugabane wa Afrika ngo irebe ko yagenda yibukaho intwaro zindi zigiye zitandukanye mu kwezi kwa gatandatu ubwo shampiyona izaba irangiye. Abasore yatangiye kugenda irambagiza n'abasore b'aba defenseur ahanini kubera ko bamwe mu basore bayo b'inkingi za mwamba bagiye kugenda bayisukamo nyuma y'Imerikato. Abo basore barimo abitwa Niyo Mugabo Claude bagomba kwerekeza hanze, uwitwa Nige na Clement wamaze gusinyira Al Hilal nkuko nabibabwiye, ndetse n'uwitwa Mamadou Sy. Sawa ngaho gusa kuko n'uwo bitwa Ruboneka Jean Bosco nawe biravuga ko ashobora kuzasohoka muri iyi ekipe. Byumvikane neza ko ndetse n'uwo bita Ariun Swane bivuze ko ikipe igomba kureba abasimbura bayo kandi abakinyi bari inkingi za mwamba n'ibyo kuzitega amaso tukareba. Twerekere mu ikipe ya Rayon Sport nta gutinda cyane uyu munsi, mbanje ngo turebe Sport Update. Mu ikipe ya Rayon Sport igikomeje kuvugwa ni ikipe igomeje kubura intsinzi, kuko muri match 6 ziheruka iyi kipe imaze kunganya imikino 5 itsinda umwe, batsinzemo ikipe ya Gasogi United nabwo bigoranye. Ikipe ya Rayon Sport kandi ni ikipe ikomeje kuvugwamo guhinduranya abatoza nyuma yaho muri iso zimaze gutozwa n'abatoza bagera kuri 3. Induru zikomeje kuvuga ni izuko
ikipe ya Rayon Sport igomeje guhanganira umutoza n'ikipe ya Kiyovu Sport ya Bwana David. Iyi kipe ya Rayon Sport y'umwariko uyu Haringingo Francis Christian yaje kuba yisinyira kuyitoza, ariko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru babinyujije kuri Boni Mugabe yaje kuba amenyesha Rayon Sport ko uyu Haringingo Francis atemerewe gutoza atemerewe gutoza iyi match bari buhuremo n'ikipe ya Gicumbi, biza gutuma iyi match ya Rayon Sport na Gicumbi bayinganya ubusa ku busa. Ahanini abasesenguzi benshi bagahuriza ku kuvuga ko uyu Boni Mugabe nawe yaba ari intumwa yuko iyo bigeze mu mukino ya nyuma bapanga ikipe A ngo akaba ariyo baha ibikombe bya shampiyona, nyamara izindi zigasigara zirwanira ku cy'amahoro, rimwe na rimwe nabwo bakaba bafavoriza ikipe A kugira ngo be yatwara icyo gikombe. Ntabwo ibyo nibivuga n'abasesenguzi, nibyo kuzareba ariko iyi kipe yaje kugenda inganya na Gicumbi, ariko iza no kuba yangirwa gukoresha umutoza wa Haringingo. Murabyibuka neza ko yaje kuba atoreza muri stade ari hejuru mu bafana, atoreza kuri telefone. Ni bench yaririho abatoza nka Romami Marcel ndetse na Dusenge Sasha batigeze bagira kinini bafashe iyi kipe, ariko umukino urangiye ikindi wamenya kuri uno mukino abafana ba Rayon Sport baje kugenda bijujutira iyi kipe imikinire yabo, ahanini bibasira abakinyi barimo Bienvenu Joachim Vinyino, bavuga yuko uyu musore nta kirimo rwose, nta musaruro atanga. Baza kongera kuvuga ko kandi uwitwa Aziz Basane Kuranyi nawe yasubiye inyuma rwose ngo nta kintu agihereze ekipe ye. Undi musore kandi bikomeje kugaragara ko atagitanga umusaruro ni uwitwa Ndikumana Asman, nyuma yaho amaze imikino irenga 5 muri iyi ekipe hafi 6 ataratsindira Rayon Sport iki gitego na kimwe. Ni bikomeje kukubazwa n'abafana ba Rayon Sport bijujuta bavuga yuko mu by'ukuri iyi kipe ikeneye impinduka, ikeneye wa mugani sejari, ikeneye kubagwa kugira ngo bayubake bundi bushyashya, barebe imbogamizi zose ibe yahatanira ibikombe. Ikipe mwibuka ko ifite imikino y'igikombe cy'amahoro izakinamo n'ikipe ya Gorilla Football Club. Ni ukureba niba ikipe wenda yazitwara neza ku mukino bazahoramo na Gorilla ikaba yasohokera igihugu, ariko kandi mwibuke neza ko n'ikipe ya APR FC ikiri muri iyi mikino kuko nayo izabikina na Etincelle. Ni byo kureba neza cyane. Twihute cyane twerekeze mu ikipe ya Rayon Sport y'abagore. Umunsi w'ejo yaje kubitwara igikombe cya shampiyona itsinze igitego kimwe ku busa, yaje kuba gitsindwa na Gikundiro Scholastique. Ikipe iza kuba yikona igikombe cya shampiyona ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Wakwibaza uti byagenze ute? Ni match Rayon Sport yari yakaniye ishaka gutsinda, mu minota y'inyongera rero Gikundiro Scholastique yaje kuba yitwara neza ayihesha amanota 3. Ikindi kintu ni breaking news bidasubirwaho, uwo bita ntarava mu ikipe ya Rayon Sport, uwo bita Christian Ishimwe myugariro ukina ku ruhande rw'umuso wa polisi yamaze gusinya pre-contract cyangwa se imbanziriza amasezerano, bivuze ko mu kwezi kwa gatandatu azaba ari umukinyi wemewe w'ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho. Kuta cyane dusohoke tuva hano mu Rwanda byinshi tuzagenda bibagarukiraho, twerekeza ahubwo mu baturanyi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ikipe ya DRC katije cyo gukina igikombe cy'isi batsinze igihugu cya Jamaica, murabyibuka bayitsinze igitego kimwe ku busa. Ni igitego cyamanitse mu minota y'inyongera gitsinzwe n'uwitwa Axel Twanzebe. Ni igitego cyabakarifiye mu mukino w'igikombe cy'isi. Ikipe ya Kongo yaje kwakirwa ihabwa ikaze na perezida w'igihugu cya Kongo Bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, aza kugenda aha buri mukinyi imodoka ndetse n'inzu nk'agahimbaza musiki kuko baba baraheshe igihugu cye qualification yo gukina imikino y'igikombe cy'isi. Kuta cyane twerekeze mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal ikomeje kwibazwaho na benshi, ni ikipe yambara Visit Rwanda, ni ikipe kandi ikunzwe n'abanyarwanda benshi, ikomeje kwibazwaho na benshi. Ni nyuma yaho isezerewe muri Carabao Cup itsinzwe na Man City ibitego biri ku busa. Murabyeka n'ibitego byatsinzwe n'abarimo Nico O'Reilly nabo baje kuba batsindira iyi kipe ya Man City, niwe yitsinze ibitego bibiri byombi. Iyi kipe igasezerwa muri Carabao Cup. Iyi kipe yongiye kuganirwaho hacakanya ubwo yatsindwaga mu mikino ya FA Cup itsindwa ibitego 2-1, igasezererwa nabwo muri rushanwa
ubwo ni ukuvuga ko mu marushanwa ane ikipe yahataniraga amarushanwa abiri amaze kuyasezererwamo, umutoza Arteta akomeza kugenda yibazwaho, ariko aza kugenda yitwaza ngo imvune nizo zituma ikipe itari kugenda itanga umusaruro, avuga ko ngo bahuye n'imvune nyinshi, ariko wavuga ko Arsenal ni ikipe ifite squad nini ku buryo iby'imvune atabyitwaza, atsinzwe n'ikipe idafite CV igiye kagenda inanamusezerera muri iri rushanwa rya FA Cup gato cyane. Kandi ikindi wamenya muri rushanwa rya FA Cup, ikipe bita Liverpool nayo yaje kubisezerwa, umutoza Arne Slot nawe akomeza kugenda yibazwaho na benshi cyane, babaza batasi umutoza ikipe azayaba yigeza hehe. Twuhuza cyane tugana no ku musozo, nta kindi kiri kuvugwa, ni imikino ya UEFA Champions League izaba ikinwa, izaba yagarutse. Ikipe ya Arsenal murabizi zabasuye ikipe ya Sporting Lisbon muri Portugal, no kureba niba ikipe izatsinda uyu mukino, nibyo guhanga amaso tukaba twareba. Iyi kipe izaba ifite akazi katoroshye, ni ikipe ya Real Madrid, kuko izaba irimo gukina n'ikipe ya Bayern Munich mu Budage. Ni ikipe yaje no kubitakaza umukino wa shampiyona kinye mu minsi yashize, mu minsi 2 ishize. Ikipe yaje kugenda itsindwa n'ikipe ya Mallorca, yabatsinda ibitego 2-1, igitego cya Real Madrid kimwe rukumbi, akaba ari cyo cyaje gutsindwa neza cyane, biza kurangira Real Madrid itsinzwe ibitego 2-1. Ni ikipe ikomeje kubazwaho nayo niba hari ahantu izagira muri Champions League. Numva ari byo ngibyo, nanabashimira no kwibutsa gukanda subscribe wowe utarayikanda kuri iyi channel yanyu, ari nayo yanjye Nepo TV official, kugira ngo amakuru y'imikino, imyidagaduro ndetse n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye bitajya bibacika. Nabashimira nkababwira ni ciao naho ubutaha.